Чувашен терлі транспорт шүлезіне пірдеве шығындарза тұраған регион. Шак инфрады дымадаланывенче транспорт ішченезен тюби бұзық. Шыбақ візен вұрзарнигон чугуеген ширимішінче профессия уявне балы дұреш. Эшре хастарлық падада пызық шеденюзенбе палырнезіне Чуваш республикин пучлығы Олег Николаевта терлі награды бачысларя. Ширамбаремыш МРД транспорт пальдерыжы уйромах пызык. Переншер жыврайшеш шакты дымба шығын найшсенче 2 миллиона яхын шиндырыжать. Шак ене тивышлы ергелезе бырас, адаландарас тылышпе Чавашенде хастарышлеть. Сумахран республикара шолзыренех пассажирсембе терлі евр товар туртаракан сен шуджи юзеть. Транспорт инфратыдымай объекті сәмшернелейші. Калыбыр египінде ширамбаремыш шулда, аэропорда юзасачынедес үш пушланчы. Шеде чулвара выл хайнялыгызене уйжа Палатыры регион ергеші Олег Николаев. Керек мінлі транспортында юзавлы, хорошсыр булмала, экология ергезіне пұхынса думала. Шактада үтті девайше пулинжен бұрнышластызе пин-бин шиндырыжать. Шак шутра патварда ғыздар хирарымземде зағалмар. Перен троллейбусем пиде хитре илемлі Новочебоксар схулинже жүреші перенешінде мініле келет. Перен тата ялана троллейбусем вғатра тұқмала. Еврахмарынде қынықны уже мінделі ішлеп бір шерім сақырыш ел. Чаваш республикин транспорта шол ер хужалығын министра Владимир Осипов палыртнадырық кажалты дыма цифровизациялы сенебеде ширы пудымсем дуна. Шак үш малала да тазыля. Республика галарым Валея Юлия Дюкова, Георгий Кривошеин.